kubor baman kesngi awan lam shepi da undang ya lam news. La bun bagi perlok ingat ki Facebook lene ki social accounts yang ki perlok jongi ki bala syahak dalam syahak pat ki post ya kini ki financial benefit mo jo pon bagi perlok kamtam ki perlok kantai mo ki mandawan puat tanah dayam bahagian dari legating orang kisar wa you po Facebook yang po Instagram yang post kita di dur wa orang dear friend I have won 3 lakh 4 lakh kam ter tong kisar pai kini ke video de circulate ki cepo ke Facebook te ngarau chak kem orang cha ham te ni te am to piole te ke bah to one report cepo police station kenang pengila ban le badan kam kenang ban stop ya ke tu ke account le ni ke tu Facebook account le ni Instagram account dem kam kita ki wan lang ba ke phone ke yang pi siap ha pentip cha ke law enforcement agency le ni cepo ke police station ke Banyo iki kubor baman kesngi subha ban subscribe ke channel undang ya lam news. Kumle shibu